Thar Thlirna episode somlina kan lo lom le veka chu tuntuma hian tumdanga kan ti dan ang lo deuh hlekin Thar thlir zauna hianin thupui pakhat thlir zauna hun kan ron hmangdona chu Tunlai Khawvel chanchinthar lo khat em tu US in Venezuela arun chungchanga hian Engvangin nge US in Venezuela an run tak mai ti chungchang kan thlir ho donani January ni thum in rin jinglama khan US sipai te chuan Venezuela ram khopui Caracas le state dang pathum te bein Venezuela President Nicolas Maduro le anupui te chumanin US a an thlolu puya Venezuela ram chu president neilowin an han omren rona ti chuan tuna chuan an ram vice president Tunlai Rodriguez chu president lai lokatana ruat ni in rin omna thutiam alak nuwa president puitlinga tana pomaniang tin chanchinthar lama chona langa tin Venezuela ram sipai te point Rodriguez chu president atana ruat lai lokani an pompui thu ta po anon sai chok ve to bokani tin Venezuela president US ina an mantak Nicolas Maduro le anupui te hi New York khopuya detention center da mek ni a soyania tin vo in tho tani January ninga a hian New York court ma Nicolas Maduro phei chu US sarkar dan manga achungchang ngai tu turin kota inlan turak ko ani tia chanchinthar lama te po alo lang ani Khawvel mitam takin Venezuela president US in anman chungchang a hian zona tam takan neya chu engatinge US hian Venezuela heti tak paya aveile abe chan hi an recha kani keini point kan thiamang tokin chanchinthar hrang te le mithiam te thuziak te thlir kwalin hemi chan le akai hnoi hi kan han thlir zaw donani tuntuma US in Venezuela ram chunga beipuyan thak hi amingatan operation absolute resolve ti anphua kumsang ka chako somriat pakwa a US sarkar George H.W. Bush akai hruai ani lai khan Panama anruna chuta chuan General Manuel Noriega chu paithak ani hnuwa Latin America a sipai chakna nena miram chunga US sipai te an lule na masaberti in tuntuma Venezuela anzuk bei hi asai thei ome Latin America ina huam chin te chu Mexico te Central America te South America te le Caribbean tuipui hualvel ramte hi anni kantupui thlir zauna a athen na masabera chuan tun malam politics thlir masapot taila US in engatinge Venezuela abe ti kan thria thiam don chuan tun malam thil soi masak photanga ya Venezuela ram hi Spain in kumsang khat changa somni patni khan an optrana Simon Bolivar kai hroina hnuaya South America ramten zalena an suala chu kumsang khat zariat som pakhata Spain atangin zalena nein Grand Colombia ti an din ta a churam zalen chu reitak a theitalawa ake darleta a chungram te chu Tunlai Colombia ramte Venezuela ramte Ecuador te Panama te hi annia chumin huwa chuan Grand Colombia tang chuan Venezuela la ram chu in la hrang le in kumsang zariat somthum khan Venezuela ram chu mani ro rel na ran nein ram zalen an lo nita ani Venezuela ram hi zalen na an ne tangin kumzabi som pakwana hun chung khachuan tual chung boina le sipaiten ro rel na an chel boruakin atuam vela chumin hu kumsang kha chakwa pariat atanga sa kha chakwa somtum panga chung khan dictator Juan Vicente Gomez ro rel na hnuaya Venezuela ram chu an omle a kumsang kha chakwa somnga pariata dictator Marcos Perez Jimenez chu pai thlak ni in punto fijo pek zia felenia heta hian Venezuela ram chunga political party sang ten democracy sarkar anon din ta a sarkar hetta kadinga chu sarkar chuan tuial theinga ram anni awangin sarkar kai hroina hnuaya an ram point tuial theite chu an hlok pui chhoviawa Khawvel sarkar lian tak le pason tak anon ne chhota ani sarkar mumal tak kai hroina hnuaya tuial thei sumdon na an kalpui hlotlin viau lain kumsang ka chako somriat pakwa chawa khan Khawvel puma tuial theiman atlak tiama wangin Venezuela ram chuan leiba an nei tam chawa hemi wang hian tol chung boina an ma chon tana kumsang ka chako somkwa pahni khan Hugo Chavez sakai hroina hnuaya sarkar pai thlak tumna a omtana kumsang ka chako somkwa pathum a khan Hugo Chavez chu president atana thlantlin ania
ani kai roi na hnuaiah hian an ram dan puite siam tha in president thunei na ti sana nia ani hian tun hmalama Simon Bolivar thuthlung kha ron thar thole in an ram hingpo Bolivarian Republic of Venezuela tina thlak na nge a he Hugo Chavez sarkar kai roi hi political scientist te khatiang lampang ina an soidan chuan Bolivarian Republic ti te an soi thina tin Bolivarian movement tiang zong te point an soi thina ni Hugo Chavez kai roi na hnuaiah hian kumsang ka jakwa somkwa pakwa tanga sang ni som pathum chungin socialist kalphung angin ram kai roi ania mimal thunei na sang tak mangin Hugo Chavez hian Venezuela ram ro rel na hi akalpui ti in atoi join kan soi thi ome kumsang ni som pathuma khan Hugo Chavez chu cancer nat na thi ta ka wangin tuna US in an mantak Nicolas Maduro hian Venezuela ram ro rel na aron kai roi vele ta Nicolas Maduro hi atir lama a izuna chu bas khaltu ani thina chutatang chuan politics ron in mang chawin aron in vor sang chho zela Hugo Chavez ro rel lai hian vice president aron nia ti chuan Nicolas Maduro an ram ro rel na kai roi na na an tho ta ka hian ama zong ai na sa in mimal thu nei na aron lian amoni chu o ati thei ani US ne na anin lai chin na po a che chho tial ti in atoi zong kan sei thei ome kan thu pui than ni na chuan US in Nicolas Maduro an ngai thei talo US sarkar chon Nicolas Maduro sarkar kai roi chu narco state ti in an puwa chumi omzia chu ruihlo zor te na tangrol sarkar ti na ani thei mai ome Nicolas Maduro hian anung alo zui thin Hugo Chavez an ro rel na akalpui dan Chavisimo chu chunjom zelin chumi omzia ber chu socialist thutlung anga ram kai ruaya Simon Bolivar thuthlung zuya ram ro rel na ken ko a ramdang lian jok tena anron oppe na tur do dala ma nia din chu theina tura thil siam chona mun tele thil siam chona kong rang te chu sarkar thu hnoya da vek ania chumi ti lo thling tur chuan mi pui than sarkar tele sipai tang rol te chu thataka an tho ho theina turin thuthlung te siama ramro rel na chu mi mal thu nei na sang tak in pe in sipai te ne an thlop na ala thina ni kumsang ni somni pangwa January thla a Nicolas Maduro president tan lak lo ni le phei kha chuan US chuan Venezuela ram in thana Nicolas Maduro hian diklo taka thil ti in atling le a chu wangin ram ro rel tu dik tak ni lovin dan lawaro rel na kai roi tua an pu ta mia mai ani Nicolas Maduro ro rel na hnuaya Venezuela ram din hun hi han thlir le ta ila kumsang ni som pathuma tanga Nicolas Maduro an Venezuela ram ro rel na akai roi nu hian an ram economy atla chena sa ema mi makta doi tam takin an raman pem chua san ta hiala chung ram atanga pem chuak te chu US an pem lut ruya tuna US President Donald Trump sarkar phei hi chuan US dan lo pem lut tam lutuk chana hian Nicolas Maduro ro rel na fu lo wangin US in poisa tam tak heng pem lut te en kolna tan hian an senga chu wangin Nicolas Maduro hi adem thu ta po Trump hian lo soi photo thenani Venezuela hi khawvel tui al theinga ber ram nia soi thin ni ma se an ram chunga athlet film na munte an nei that tok lo wangin tual thei thlet film lo chu khawvel ram danga an thon chok na sa a ma se Nicolas Maduro kai hroina hnuaya hian chu po chu atla hniam chho ta zel ti na soi thei ome tun malamani tin Venezuela ina tual thei thlet film lo barrel makta doi pathum point panga ral chuak thin an ni na chu ni tin barrel noi kuavel chau an ral chuak thei ta a chu wang chon Nicolas Maduro kai roi sarkar hian tual thei thon chu lama po ma an la chak lowin an ramin an tur na sa hle ti na soi thei ome tual thei thlet film lo hi US rama tual thei thlet film na hmuna te tam tak ral chuak thin ani thina chu wang chuan US hi Venezuela rama tanga tual thei thlet film lo lei tam ber turam an ni fo thina ni US chu Venezuela tanga hetiang anga tual thei thlet film lo lei turam lian ber an ni awang hian US tan hian Venezuela ram hi poimona lian tak anei ti te point a soi thei ome tual thei ba ka hian Venezuela ram hian natural gas an ti te hi an nei nga ema South America khomol pui chunga natural gas omzong zonga tanga chutin za som sare pathum chu
Venezuela ram leilung a hian a omnia chut ani bokani Venezuela a tuial theiral chu atlak chiat tak nu hian Nicolas Maduro sarkar chuan ti dan thar le malak na tur hrang te ngai tu in leilung hausak na dang rangkachak le koltan lai chona lama malak an rel le a Orinoco oil belt vela chuan thil lai chona mun awm ta supa ma se chung te chu US chuan aloral thlir danin dan lawa thil ti tam tak omina ria damdoi rui thei lama sum dong smuggler tele helpol ten chantra an channa mun a chung leilung hausak na lai chona mun te chu achang chhota ni in US sarkar chuan angai ni Venezuela sarkar chuan aruka dan lawa sum don na thiang hlim lo khoi tu polian tak te vullen nan heng mun te hi amang ta ni in US chuan angaya chu wang tak chuan Venezuela ram rorel na kai hroi tu ber Nicolas Maduro chu dan lawa sum dong rui lo tol thin te ne na in thlun zoma heng ram leilung hausak na te po chung criminal pol antia dan lo a mala thin tu le sum don na kalpui thin tu te vulian tu sarkar ni in US sarkar chuan an ngai het mi tamayani US in Venezuela an rek ta a US point Venezuela ram ne na an in sum don na kalpui dan chu entra in kumsang ni somni pali khan Venezuela ram chu sum don na kalpui to lowin an rek ta ati chuan Venezuela tuial thei leitam ber thin tu US chu anin nu do ta ka wang le Venezuela an kom seran rek ta ka wang hian China te Russia te India le Turkey ten Venezuela chu tuial thei thlit fim lo sum don na konga anron dor chunjom ta zela tuial thei ba ka hian US sarkar chuan Nicolas Maduro sarkar chu kumsang ni som nia tang dai to khan damdoi rui thei zuar sumdong lian te tho pui tu ti in an lo pu to boka US chuan cartel de los soles le helpol engamazat te na tang rolin Venezuela tangin US a cocaine an tol lut thin ti in Venezuela sarkar hi an pu bok ani US sarkarin Nicolas Maduro an hudan chu ma ni aro rel na pumbil tu ani mai baka dan lawa rui thei thil sumdon na kalpui tulian tak tak te thurol pui tu ti in an ngai mi maya Donald Trump pa phei chuan US thalai te suat tu chu Nicolas Maduro hi ani e ti in mi pui ma alo soi fo to thin reng ani Trump president ani len nuwa hian US le Venezuela borok a che chho ta zel ti te point asoi thei ome Donald Trump president aron ni tum ni na hian Venezuela le US inkar borok chu che zuala Trump sarkar chuan Venezuela chu tuyal theile sumle pai manga sumdon na reng kalpui lo turin ati baka Nicolas Maduro luman atan US dollar magdadoi somnga aron chopchok ta hian ani kumsang ni somni panga September thlatang khan Pacific tuifin riat le Caribbean tuipuya te US President Venezuela longvei wak rui thei thil phur nian hriat te chu an lo ka piltana ti hian kumin January ni thum khan Venezuela ram President Nicolas Maduro chu an manta ti in atoi zong kan soi thei ome kum sang ni somni panga September thla chawa Pacific tuifin riat le Caribbean tuipuya te US sipaitana Venezuela ramatangaron chuak longte an lo bitim mak baka khan US sarkar hian Venezuela ram rorel tu Nicolas Maduro hi an ramaro rel na kalpui tan adik lo wanga bang turin an lo phut fo thina US President Donald Trump pa phei chuan Khawvel riata Nicolas Maduro chu abang turani ti tele abang lo ani a ram rorel na athak ani lo chuan US chuan khomola po Venezuela ram chu an lu chil hredon lo ti tein vokhan na thu te lo soi to thina amara chu Nicolas Maduro hian US ina an pu na chu thubel chian dol lo le US in Venezuela ram tuial thei hausakna te a I ta wangin hetiang hian an mani hlok na tur le an mani thiam chan na turin Khawvel hriata hetiang thu te hi an vordarani ti in aron chang let thina chiang angani awang chuan US sarkar po hian Venezuela ram hi an ngai mo in an ram ro rel na thlak ani thina turatan Roman na rang te po kumsang ni somni panga chawa khan arukinan local puimek ti te point kan soi thei ome US in Western Hemisphere midang in rol an phallo
ti thu pui hi han thlir le tai la Nicolas Maduro an man na chan dang le a chuan US sarkar hian kumsang khajariat somni pathuma tang khan anram President James Monroe tuthlung siam chuangin Khawvel chan ve khothlang lam Western Hemisphere tia saptongan soithina hian Khawvel sarkar dangte ron enroll lo turin tuthlung asiama chuta chuan Khawvel sarkar dangte chu Western Hemisphere an ron enroll lawanga US sarkar po Europe ram chung boina le Europe ram oprama te an enroll lawang tiin thupek amo tuthlung an siam chuak ta chu Monroe Doctrine tiin an soithina ni chu tuthlung chu US President Theodore Roosevelt takhan kumsang khachkwa palia khan ron tilianin Roosevelt corollary aron siama chuta chuan US chu Latin America rama Europe ramte ron enroll tur dang turin digna chanvo anei aron tivele a chumi omzia bera chuan America khomol pui pahni North and South America a Khawvel sarkar dang anron enroll ani chuan US poi an soyang tina ani ber ome US le Venezuela boruak achet tak zela wang hian Russia le China chuan tunlai chawa hian Nicolas Maduro thawang hian ron hauna sa thina US sarkarin Venezuela an komser chungchang tepo an dem thu heng ram pahni Russia le China te hian an ron sai chuak hial thinani China phei chu Venezuela ram tuel theithlet fim lo leihnem ber tu ram an ron ni chauta a Venezuela le China in thian thatna a thu chauzel ti te poin a soi thei ome China le Venezuela ram hi tunma tang point thian thatak ania Hugo Chavez rorel tu aron ni lai phei ka chuan China le Venezuela ram boruak hi aron thazol ti na soi thei ome ani Hugo Chavez hian US nu chonin China abel bul na sata zoka Maduro rorel na nuwa po apu a hnunga lo zui thun Hugo Chavez tuthlung angin China lam chu thian tha asiam chhota zela Maduro fapa phei chu kumsang ni sompor khan China rama University thaber Paul ansoi Peking University a le khazir turin a hanin ziak lut ta nge ni chutiang taka Venezuela le China in boruak tha anneya in thian thatna an han nei chawa hian US chuan tunma a tuthlung lo nei thin Monroe Doctrine ti te Theodore Roosevelt an tuthlung thar aron siam te po kha an ngai tu anon chhozel ta ti te poin a soi thei ome US in Venezuela an komser tak zela wang hian China chuan Venezuela chu sumle pailama atan puina sa emema kumsang ni somni pali chung khan China hian Venezuela tangin tuyal theile sumdon na dang atangin US dollar tluk le dingon som puruk man hu thil an leya chu China sarkarin Venezuela atan puina mai ba ka Venezuela sarkar po in China tanga hlokna antel hi atam tham emani hetianga boruak athat chautak zela wang hian Venezuela le China boruaka hian Nicolas Maduro hi US in anman ma January nin hnia po khan China sarkarin khunglai North South America khomol puivela palaya road QZOG chuan Nicolas Maduro hi Venezuela khopuya achen na hmuna amua rampahni thodun na tur thilpoi mo tak te po an soiduna he an income na an in mu tuma an thalak dun te hi Khawvel chanchinthar hranga te po alo langa Nicolas Maduro hi China palai na akom lai hian US in hetiang hian an mananga an rama an phurlu tangti ngai to na po ala nei thiam phalo hial ome chutiang tak chuan US ina Western Hemisphere an tia Khawvel chanve khothlang lam zong hi US thunhuaya da a Khawvel ram dang ten an ron enroll ani chuan US poyan soyang ti thuthlung an local puithin kha tuntuma Donald Trump sarkar po hian aron ti hlotling chhole ta ti zong te poin a soi thei ome chung ang boruak ani wang chuan China ina Venezuela ram a thuk taka ron enroll an tum hi Donald Trump sarkar US sarkar hian angai theilawin anmit atimim hle ani ni te point angai theiba chu mai ba ka China hi Khawvel sarkar economy lian ber panni na anni awang hian Khawvel ram ranga hian sumdon na le khatiang in thian thatna nei tum khan na hian thok ve renga palai te tir kualin Khawvel ram rang te hin dor ve thina chungzinga chun Latin America ram chunga Costa Rica te Panama te Dominican Republic te El Salvador te Nicaragua te le Honduras te chu
China sarkar hian kumsom ni kalta tangkhan sumle paya tranpuina tur US dollar trillion som pakwa pek tumin tho puyatan alo som fo to thin boka chungte chu US hian an hai big hau lowa an lo ral thlir thina heti taka China sarkarina Western Hemisphere abik in Latin America vela te enroll tumahma anon lak chho zela wang le chutiang anga US sarkarina ngai thailo taka an lo thlir mek laya Venezuela ram rorel tu Nicolas Maduro an China sarkar thei pato pathian tha an siam chho vela hi US sarkar tan chuan ngai tha mai mai a harsa ani ti te point a soi thei ome chutiang anga ni awang chuan Western Hemisphere le Latin America vela China aron enroll na satolu tuk chu US tan chuan mit timim thei tak turania chu wang chuan US hian China anron len sel lo nan Maduro sarkar chu thie nge nge angaya chu an bata po an ruat anima na heti hian Venezuela ram rorel tu an ram president Nicolas Maduro chu US sipaite hian a chen na lu chilin an vamana New Year ka an phurlut tarap rap mai ni tin kan thu tlang kom na kan soi thei ome kan chanchinthar thlir zauna te afam kim lo angin min lo ngai hlut sak thina tuntuma thu pui ganon thlan bik po hi ngai thatu tam tak te na Engvangin nge Venezuela ram hi US in ngai mo em ti kan lo riat pha theina turatan thiam le thiam loin mi thiam te ziak te en kolin kanon buat sai vea in lo hlut ngai te po kan be seya comment thatak tak te ron ziak tur le heng kan sai bak te po in comment lama kan lo share ve chaka ron share ron ziak tur in kan som chowa tin kut jung puilem likes antia kha kha lo met le theu tur te le kan channel hi subscribe la kain ngai ni chuan subscribe lo te point min lo subscribe sakchel turin kan som boka chu